Il-GRTU tiddefendi li tmexxija tagħha stess li tinkludi lill-President Paula Bela, id-Deputat President Filip Fenek, lid-Direttur Ġenerali Vince Farrugia u lil Joe Attard. Dan brabta ma' xhieda li ngħatat minn Silvia Gawci fil-każ tal-kompilazzjoni tal-każ tad-Direttur tal-GRTU Vince Farrugia kontra Sandro Ketkuti. Aktar kmieni dan ix-xahar fil-qorti Gawci qalet li Vince Farrugia kien batilha SMS biex tgħid li Sandro Ketkuti rid joqtlu fl-allegata aggressjoni li kienet seħħet u li dik kienet il-verità. Gawci li dakinhar li seħħ il-każ kienet fl-uffiċini tal-GRTU qalet li ma tridx tikdeb aktar lil qorti u żiedet li hija ma ratx lil Ketkuti isawwat lil Farrugia. Gawci xedet li ġiet ordnata xi tajt lill-Pulizija minn Vince Farrugia u li flimkien ma' impjegati oħra immedjatament wara l-inċident kellha laqgħa ma' numru ta' uffiċjali tal-GRTU fejn ingħataw istruzzjonijiet dwar x'għandhom jgħidu lill-Pulizija. It-tlieta filgħodu 8 ijiem saħ wara x-xhieda ta' Gawci fi stqarrija l-GRTU qalet li turi solidarjetà u fiduċja sieħa fit-tmexxija tagħha stess. Il-GRTU qalet li fi żmien qasir bejn l-allegata aggressjoni u l-istqarrijiet mogħtija lill-Pulizija ma setax kien hemm ħin għal xi laqgħat kif sostniet Silvia Gawci. Min-naħa tagħha f'kummenti lill-ġurnal elettroniku Malta Today, Gawci qalet li tibqa' ssostni dak li xedet fil-qorti u li din id-darba mhux ser tkun iddimidata.